Nukwezi ko gutera. Ni mwezi wa kupanda. Tuliko turatera. Tuko tunapanda. Kandi ivyo twateye. Na vile ambavyo tumepanda. Hari biriko birimbuka. Kuna vitu tuko tunapata malimbuko. Hari bitaratangura kuimbuka. Kuna vingine vyapata mavuno. Hari bikiriko birakura. Kuna vingine viko vinakoma. Hari bikiri mu nzira. Na vingine viko njiani. Kuna utera uyu munsi ngo ace yimbura uyu munsi nyene. Maana kuna anayepanda leo avune leo. Mwana umwe ariko arambira ko yateye inoti y'igihumbi mu ivu. Mtoto mmoja kanambia kwamba amepanda pesa 1000 katika udongo. Mugabo ngo abona ntiyamera. Lakini pesa ile haikupanda. Namubaje ni none acanye wayiteye nabi. Nikamswai ikasimama umeipanda vibaya. Mbere na kuivomera narayivomereye. Hata kumwangilia maji nimemwangilia maji lakini haikuota. Niho yageza. Ndo maana alikuwa nafika. Kandi ikintu cyose kirafisa aho giterwa. Na kila kitu kina mahali ambapo kinapandwa. Inoti irafisa aho iterwa. Pesa ina mahali inapandwa. Ibiharage bikagira aho biterwa. Na marage ina mahali inapandwa. Uyu munsi leo tusikigwa gikomeye cyiza cyane. Tuna mafundisho mazuri sana. Kivuga ngo tera muri wewe no mu muryango wawe. Inasema kwamba panda ndani yako pia na familia yako. Tera muri wewe no mu muryango wawe. Panda ndani yako pamoja na familia yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mugutera katika kupanda. Harabaho ibyo bita imbuto irobanuye. Kuna vitu vinaitwa kwamba mbegu imechaguliwa. Urarondera imbuto nziza. Unatafuta mbegu iliyokuwa bora. Akarobanura muri za zindi. Unachagua katika zingine mbegu. Mugaba mugutera au ni mugutera mu ivu. Hapa ni katika kupanda katika mavumbi. Mugaba mugutera mu muntu. Lakini kupanda katika mtu. Hari gutera mu buryo bubiri. Kuna kupanda aina mbili. Mbere gutera uterera ha. Mara kwanza ni kupanda unapanda ndani ya kinywa. Ereka mugenza ati batera ngaha. Mwambie mwenzako eti wanapanda hapa. Hallelujah. Amen. Burya gushira injya mu kanwa. Kuweka chakula kinywani. Ubuteye unakuwa unapanda. Uratera. Unapanda. Hariya bigahindagurika. Kule kwenye tumbo vinageuka geuka. Akavamo amaraso. Panatoka damu. Akavamo inyama. Panatoka nyama. Amagufa gakura. Mifupa inakoma. Ubucafu bugasoka bukarengana. Uchafu unatoka unapita. Ugafisi kimazi bikagukuza. Lakini viliokuwa na thamani vinakukomalisha, vinakupa afya nzuri. Burya sante y'umuntu. Afya ya mtu ivana ninge nafungura. Inatokea na gisi anavyokula. Uja neza. Kama unakula vizuri. Agira amagara meza. Anakuwa na afya njema. Uja nabi. Anayekula vibaya. Agira amagara mabi. Anakuwa na afya mbaya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wanyoya amata arafise ingene amuhindura. Aliyekunywa maziwa kuna gisa anambadilisha. Wanyoya inzoga nawe arafise ingene bimuhindura. Aliyekunywa pombe naye ana gisa inamubadilisha. Hallelujah. Amen. Amagara yawe. Afya yako. Avana nivyo washize muri wewe. Inatokea na vile ambavyo umetia ndani yako. Bivana nivyo wateye muri wewe. Vinatokea na vitu ambavyo umepanda ndani yako. Namagara y'imwemu nuko nyene. Hata afya ya kiroho ni hivyo. Amagara y'imwemu. Afya ya kiroho. Wingene umeze. Jinsi ulivyo. Biragaragaza ko ufise amagara y'imwemu meza. Vinaonekana kwamba una afya ya kiroho nzuri. Canke mabi. Ama una afya ya kiroho mbaya. Uri kuravuga. Wakati unazungumza. Uri kurakora. Wakati unatumika. Uri kuraririmba. Wakati unaimba. Ivyo uri kurakora byose. Yola yote uko unatumika. Umuntu ashaka kukubona akabona ko ufise amagara meza y'imwemu. Mtu anaweza kukuona una kabisa una afya nzuri katika kiroho. Canke amagara mabi y'imwemu. Ama afya mbaya katika kiroho. Mu buzima busanzwe. Katika maisha ya kawaida. Hari abana bazingamye. Kuna watoto ambao manake wamekonda sana. Ego wafise amagara make. Wana afya mbaya. Hari n'ibindi vyana bifise amagara meza. Kuna vingine vitoto vina afya vina no sante nzuri. Na kiroho. Nimubone mwicaye uko. Musone mmeketi hivi. Hari abafise amagara meza. Kuna watu ambao wana afya nzuri. Na bafise amagara mabi. Na wale wana sante mbaya. Kandi bivuga ngo afise imyaka myinshi mugakiza. Tena haimaanishi kwamba na miaka mingi katika wokovu. Tangi miaka mike mugakiza. Ama miaka midogo katika wokovu. Oya. Hapana. Oya. Ni mirire gusa. Ni injange nuja. Ni chakula ambacho anachokitumia tu. Haruja ni nzigo. Kuna mtu anakula na chuki. Na injari nyinshi canke nziza. Hata chakula ni kingi ama kizuri. Nigera vyibuha. Hawayaki kunenepa. Simvuze batavyibushe bose ko bajana inzigo mumbabarire. Sikusema kwamba wale ambao hawanenepi wote wanakula kwa chuki. Mugabo no mu mwemu. Hata kiroho. Hari umwana arijana inzigo. Kuna mtoto analia kwa chuki. Nuja neza. Na ule ambaye anakula vizuri. Abaganga baravuga ngo. Madaktari wanasema hivi. Umuntu afisa amagara meza. Mtu ambao ana sante nzuri. Cyangwa ariye neza. Ama
anayekula vizuri nujya ubwoko butatu bw'indya. ni ule ambaye anakula aina tatu ya chakula: maproteine, amalipide, na magliside. Mu Kirundi nibaza ko ari ndema mubiri. Kwa Kirundi ni hivyo, mnaelewa? Sanganyangaburo, hivyo mnaelewa? Na ntanga nguvu. Hivyo tu. Umwana yariye ivyo, tutalia kula hicho mu buryo butandukanye, katika aina tofauti, agira amagara meza, anakuwa na afya nzuri. Mama mumwe akana karagwaye kwashi orkor, mama mmoja mtoto akaugua kwashi. Hama bamujanye kwa muganga bacambaza ati uhora umugaburi injazi uburyo butatu bw'indya. Ule wakamuliza kwa daktari, unampatia chakula aina tatu ya chakula? Mzee ati jewe. Mama akasema mimi ndamuha uburyo butatu bw'indya, ninampatia aina tatu ya chakula. Rero ubaza abantu ntuzugarukirize ngaho, bazubandanye. Ukiuliza watu usishishie hapo, endelea. Muganga yarazi kubaza neza. Daktari kwa anajua kuswali vizuri. Ati uhora umuhi none ubwo buryo butatu. Akamswali, katika aina tatu ya chakula unampa nini? Ati mugatondo ndamuha ubuyi bw'ibigori. Asubuhi ninampa uji wa mindi. Saa sita ngamuha ubugari. Saa sita nampatia ugali wa mindi. Muganga mbaza ati ubugari bw'iki? Ati bw'ibigori. Daktari kauliza ugali wa nini? Wa mahindi. Hama ku mugoroba ngaca ndamuha intete. Magharibi anakula ndete. Ati ubwo umva atari uburyo butatu bw'indya butandukanye. Tunasikia kwamba hiyo ni aina tatu ya chakula tofauti. Oya suko. Hapana, si hivyo. Ni indya iri equilibre, ifise ibi bitandukanye ngani. Ni chakula cha kwanza kiko tofauti na cha pili, na cha pili kiko tofauti na cha tatu. Yesu ashimwe. Amen. Nyemera dusome Matayo 4:4. Nikubalia tusome kitabu cha Mathayo mtakatifu 4:4. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 4:4. Mathayo mtakatifu sura ya 4 mstari wa 4. Haravuga ati, aramwishura ati byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Burya wantu tunzwe na bijya biharage ujya. Wewe hauishi kwa sababu ya ile malaika unakula. Mwibuke ko umuntu ari mu bihimba bitatu. Kumbuka mtu ana vipande vitatu katika mwili. Ubugingo, umubiri n'imwemu. Kuna uhai na mwili na roho. Ibi biharage ujya, maharage unakula, wa mushusho wazindutse ujya, ule mshushu umeamka unakula, chai wanyoye, ile chai umekunywa, bijya birakomeza umubiri, ile inakomaza mwili. Ariko imemu, lakini roho naitegerezwa kujya, inabidi nayo ikule, utegerezwa gutera, inabidi upande mu buryo bw'imwemu, katika aina ya kiroho. No mu isezerano rya kera byaravuzwe, katika agano la kale ilisemekana, gusubira mu byagezwe 8:3, Kumbukumbu la Torati 8:3, avuga ngo nuko yabacishije bugufi, yemera ko musonza, araheza bagaburira manu mutari muzi, n'abasokuruza banyu batigeze kumenya, kumbwira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kujya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Imana ihabwa icubahiro. Bugi kigutunze wewe nk'umuntu w'imwemu, wewe kile ambacho kinasababisha uishi kama mtu wa kiroho, si bijya bijumbu ujya, si vile viazi unakula, si ujya muceri ujya, si ule mchele unakula, ariko kigutunze, lakini kinachokusababisha uishi nichotera muri wewe, nicho ambacho utapanda ndani yako, cha kiroho, kuko nibyo byo kujya bidahoka, ndio chakula ambacho kipungui, nibyo kujya bitononekara, ni chakula ambacho kiharibiki. Izindi njya turiye, kingine chakula tukikula zirononekara, zinaharibika. Bwana sade sana. Amen. Hainigie ujinja utazi, kuna wakati unakula hata chakula usichokijua, ugasanga zononekaye, unakuta imeharibika. Ivyinja tujaza umubiri n'ubuzingereza ateguwa atari waziteguriye, vile chakula cha mwili ambavyo tunakula hujui gisi vimeandaliwa kama sio wenyewe umejiandalia. Yes ashimwe. Amen. Ariko ico kujya kimwemu, lakini chakula cha kiroho kiracavuye kwa data, kinakuwa kimetoka kwa baba, kitononekara, ambacho kiharibiki, kirakuza ubugingo bwawe, kinakomalisha maisha yako. Uyu no musi wo gutera muri wewe. Leo ni siku ya kupanda. Yohana 6:27, Yohana 6:27, Yohana 6:27, Yohana 6:27, havuga ngo ntimukorere ibyo kujya bihoka, ariko mukorere ibyo kujya bihoraho, bizana ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Mana data yashize ku ikimenyetso. Imana yabwicubahiro.
mukorere ibyo kurya bidahoka, mutumikie chakula ambacho hakipunguki. urakora ijoro n'umurango, Unatumika usiku kama vile uri mchana. kurondera ibyo kurya bihoka. Unatafuta chakula cha Ariko kupunguka. ndagusabe ndugu yangu, Lakini kuombe ndugu yangu, ukore ibyo kurya bitononekara, tumika ukitumikia chakula ambacho ibyo hakiharibiki, kurya bidahoka. chakula ambacho hakipunguki. Sinkubwiye ngo ntuje ku kazi, Sikwambii kwamba usiendi kazini. urondere iby'ubuzima bw'umubiri, Tafuta maisha ya kimwili, ariko ubuzima bw'impwemu nabwo bushira imbere, lakini maisha ya kiroho weka mbele zaidi, kuko nawe kipaumbele. uzojya guhera itariki ya mbere ugeza itariki ya nyuma, Maana pale utakula tarehe 1 mpaka tariki ya mwisho, gupfa ko uzopfa. lakini kifo kinakusubiri, utakufa tu. Naho ojya ibingana iki, Hata ukule kiasi gani, abana bariye ku minsi mikuru barajya bakuzuza, watoto wakikula kusikukuu wanakula kabisa, barajya wanasaza, nk'uko umenga ntibazosubira kurya. wanakula kama vile wataongezeka Hariho kula. n'abantu kuri fete bamwaye kwiyarurira. Kuna wengine watu kwenye feti wakimpatia jipakulie, Abahinga babizi bacashira ku nyama, bacashira ukwarurira, wajuzi wa kwenye nyama wanatia mtu ko barazi atakupakulia, ko hariho nk'abantu bazikumbuye kuva muri kubonana, baziheruka kubonana, maana wanajua kuna watu wanazikumbuka. Unakuta walikula kubona nini napita, yoca yora inyama gusa nta kindi yokwiye. atazoa nyama tu, hata kuna kingine atakula. Naho ojya ukuzuza, Hata ukule ujaze, hari umunsi utazojya, ipo siku utakula hari tena. umunsi uzorara mw'isi utazoyirirwamwo, Kuna siku talala duniani lakini hautoshinda katika hari ulimwengu n'umunsi huu. uzoyirirwamwo utazoyiraramwo. Kuna siku utashinda katika ulimwengu lakini hautalala katika Ariko ulimwengu wa ibyiza hai. ni ibi uriko urarya vy'imwemu, Lakini vizuri, chakula kizuri ni hiki ambacho nakula cha kiroho, bizoguha kubaho ibihe bitazoshira. kitakupa kuishi milele na milele. Amen. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Kuko ibyo turya vy'imwemu Maana kile chakula cha kiroho ambacho tunakula nivyo bidukuza. ndo ambacho kinatukomaza. Ibiharage vy'umubiri, Marage ya mwili, ibijumbu vy'umubiri viazi vya mwili ntibidukuza mu mwemu. havitukomazi kiroho. Amata y'umubiri Maziwa ya kimwili ntadukuza mu mwemu, hatukomazi kiroho, ariko amata y'imwemu lakini maziwa ya kiroho aradukuza mu ni mwemu. kweli yanatukomaza kiroho. Dusomye Petero wa mbere 2:2, Petro wa kwanza 2:2. igice ca mbere ca Petero 2:2, Petro wa kwanza 2:2. aravuga ngo mumere nk'inzoya zivutse vuba, mwifuza amata y'umutima adafunguye, kugira ngo abakuze abashitse kugakiza Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mbwiriho muri kumwe ati akira amata y'imwemu. Ambia mwenzako eti chukua maziwa ya kiroho. Ngiri w'ibibamfu ati akira amata y'imwemu. Mwambie kushoto eti chukua maziwa ya kiroho. Chumgiri w'iburyo ati akira amata Ambia wa y'imwemu. kulia wako mwambie chukua maziwa ya kiroho. Haleluya. Amen. Kuko ayo niyo azogukuza mu mwemu. Maana hiyo ndio itakukomaza kiroho. Iby'isi bizohera n'ivyayo. Ya dunia yatapita na ya kwake. Isi iriko irahera. Dunia inapita. Ibyo Yesu yavuze biriko biragaragara. Yale Yesu alitabiri, alisema yako Ibimenyetso Yesu yanaonekana. yerekanye biriko biriyerekana. Dalili Yesu alionyesha ziko zinaonekana. Isi hafi nka yose iri mu ntambara. Dunia kama nzima iko katika vita. Abariko bakurikirana intambara za Israeli nibaze murabona aho biriko biragera. Wale wanafuatilia vita ya Israeli wanajua mali nafika. Twifuze kujya ivy'imwemu. Tupende ama tutarajia kula chakula cha kiroho. Tuzindukire kujya ivy'imwemu. Tuamke asubuhi kukula chakula cha kiroho. Tugorobeze kujya ivy'imwemu. Tumalize magharibi tukikula chakula cha kiroho. Amena nazo ndiko ndaronka naronse imwe hari ya Amena ni moja tu nimesikia pale, siko nazipata. Ngorane. Haina shida. Ariko hari umunsi uzorara muri isi utazoyivukamo. Lakini kutasiku utalala katika dunia hii lakini hautaamuka kwa. Hari umunsi uzirirwa mu isi mugabo ntuyiraremo. Kuna siku utashinda katika ulimwengu lakini usilale katika ulimwengu. Hari umunsi uzorara mu isi ariko ntuyirirwemo. Kuna siku utashinda katika ulimwengu lakini hautaulala. Ariko ijambo ry'Imana rizokwama ibihe bitazoshira. Lakini neno la Mungu litadumu milele na milele. Abagira ijambo ry'Imana nibo bafise ubugingo. Wale ambao wanakula neno la uzima ndio wana uzima. Abagira Kristo nibo bafise ubugingo. Wale wanamkula Kristo ndio wana uzima. Abanywa amaraso ya Kristo nibo bafise ubugingo. Wale ambao wanakunywa damu ya Kristo ndio wana uhai. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 6. Yohana mtakatifu 6. 53 na 54. 53 na 54. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 6. Yohana 6. 53 na 54. 53 54. Aravuga ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, nimutajya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe nta bugingo mwogira muri mwebwe.
ujya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ujya umubiri wa Kristo, anayekula mwili wa Kristo, isangira ryera. meza ya Bwana, isangira ryera. meza ya Bwana. Abakristo babayo badasangira. Kuna Wakristo wanaishi lakini wasogelei Yesu avuga meza. ngo Yesu anasema ujya umubiri wanje anayekula mwili wangu akanywa amaraso yanje, anakunywa damu yangu, uwo niwe afise ubugingo, huyo ndiye ambaye ana kandi uhai, niwe nzozura. na ndo yule ambaye nitafufua. Bantu b'Imana, Watu wa Mungu, iri ni ibanga rikomeye cyane. hii ni siri kubwa sana. Satani ararizi, Shetani anajua hii, nicyo gituma ategeka biwe ndio maana anaamrisha watu wake kurya imibiri y'abantu kula miili ya no watu kunywa amaraso na y'abantu, kunywa damu ya watu. kuko arazi mu buryo bw'imwemu Anajua aina ya kiroho icyo biba bigize. kila ambacho vinafanya. Ibaze rero ugiye kurwana n'umurozi. Kiwazo unakwenda kupambana na mchawi. Umurozi yariye umubiri w'umuntu, Mchawi amekula mwili wa mtu, yanyoye amaraso y'umuntu. amekunywa damu ya mwanadamu. Nawe igihe cyawe cyo kurya umubiri wa Kristo Na wao wakati wako wa kula mwili wa Kristo arenganye, niwaje gusangira. imepita, lakini haukusogelea Umwanya wo meza. kunywa amaraso ya Kristo Muda wa kunywa damu ya Kristo warenganye, niwaje gusangira. imepita, lakini haukusogelea Ukaja meza. kugwana nawe, Unaenda kupambana na ule mchawi, ntakabuza uratsindwa. hakika utashindwa. Ariko wariyama umubiri wa Kristo, Lakini aliyekula mwili wa Kristo, umubiri w'umuntu atagira icyaha, mwili wa mtu ambaye asiyokuwa na dhambi, asiyokuwa na atigeze akora madoa, icyaha, yule ambaye asiyetenda dhambi, akanywa amaraso ya Kristo, anakunywa damu ya Kristo atigeze Yesu, akora icyaha, ambaye hajawahi kutenda dhambi, afise intsinzi ngaha ku isi, ana ushindi hapa kandi duniani, akagira ubugingo budashira. anakuwa na uzima wa Kandi milele, umunsi w'izuka na siku ya ufufuo akazozurwa. atafufuka. Amen. Haleluya. Amen. Iryo jambo Hilo neno ry'Imana la Mungu ribe mu buzima bwawe, liishi katika maisha ritere yako, muri wewe lipande ndani mu yako gatondo, asubuhi, imbere yo kumviriza amakuru, kabla ya kusikiliza taarifa ya imbere yo habari, kumviriza ibica intege. kabla ya kusikiliza vitu vinakatisha Abantu tamaa. bafise gutanga ibintu bicana intege gusa. Watu wana vitu vya kutoa vya kukatisha tamaa tu. Abantu bavuga bibi gusa. Watu wanasema mabaya tu. Imbere yo kumviriza ibibi, Kabla ya kusikiliza mabaya, banza ugurure Bibiliya wumve ijuru naryo rivuga iki. fungua kwanza Bible usikilize mbingu inanena Ugurura nini. Bibiliya wumvirize Yesu avuga iki. Fungua Biblia yako, Bible yako, useme ujue Yesu anasema Ugura muri nini. Yesaya basi wumve Imana ikubwira ngo Fungua basi katika kitabu cha Isaya usikie Mungu anakuambia hivi. ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, Usiogope maana niko pamoja ngo nawe. ntukihebure kuko ndi Imana yawe, Usikate tamaa maana mimi ni Mungu wako. Nzogukiza, Nitakuokoa. nzogutabara, Nitakusaidia. mbere zokurokora no kuboko kwanje Nitakuokoa kwa mkono wako wa kuume. Haleluya. Amen. wirirwa n'inkomezi Ushinde ukiwa na nguvu. zivuye mu Mana. Tunatoka ndani ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Usome Zaburi ya 23. Soma Zaburi ya Atora 23. uriwe mungere wanje Eti sinzokena. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Utuzinduka ugiye kurondera agafaranga, Kunaamka asubuhi nani kutafute ugiye pesa? kurondera kanoti, Unaenda kutafuta pesa. wamaze kumenya ko ari umungere wawe Umeshajua uzokena. kwamba Bwana ndiye mchungaji wako, hutapungukiwa na Ariko kitu. wanje kuraba mu makuru, Lakini ukianza kuangalia taarifa za uza habari, kugenda mu mutima wafifiye, utaenda ndani ya nafsi yako umeumia. uzibona ibiteye ubwoba Unaona gusa. vitu ambavyo vinatisha tu. Gaburira imwemu yawe, Patia chakula roho wako. igaburira ijambo ry'Imana, Mlishe neno la Mungu. igaburira ukwizera, Mlishe imani. ukwizera kube mu buzima bwawe, Imani ingie ndani ya maisha yako. kandi ibyo wizeye Tena yale ambayo umeamini ubitere no mu bawe, uyapande ndani ya kizazi abana chako, bawe, watoto wako, umugore wawe, mke wako, umugabo mume wawe. wako. Yizere nk'uko wizeye, Amini kama gisi unavyoamini, akomere nk'uko ukomeye, akomae kama gisi na kuko umekomaa. nakomera Maana kikomaa, igihe uzogira intege nke wakati utakuwa mdhaifu, azogukomeza. atakuamsha. Ariko numureka akaba umunyantege Lakini nke, ukimwacha na kuwa igihe mdhaifu, uzogira intege nke, wakati utakuwa aho uzo mdhaifu, muzogwana nawe, bali mtanguka nyote, muzokorokana hasi. mtanguka nyote Toza chini. indero nziza rero uwo mwana, Patia adamu nzuri mtoto kuko huo, ibyo uteye mu mwana kuva akiri maana umwana kila ambacho unapanda ndani ya mtoto angali mtoto
azokura kibifise, atakoma kigali nacho. Imigani 22:6, Mithali 22:6, Imigani 22:6, Mithali 22:6 avuga ngo toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda saza atarayivamwo. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Indero uhaye umwana kuva kiri umwana, adabu ambao unapatia mtoto kuanzia ngali mtoto. abavyeyi benshi bariko baraza gusenga, Wazazi wengi wanakuja kuomba, bakareka abana bakigira ivyo bishakiye, wanaachia watoto huko wanafanya vile ambavyo wanataka. Lakini siku fulani, umunsi w'inzamba, siku ya parapanda, ukagirirwa amahirwe ukaja mu ijuru, unapata batu naenda mbinguni, umwana nawe akaja mu muriro, mtoto naye naenda motoni, azorira kwitegereza, atalia na kutizama. ati mama yarazi ivy'agakiza, Anasema mama alikuwa anajua mambo ya ariko wokovu, naco yamariye. lakini hakunifaidia. Papa yarazi ivy'agakiza, Baba alikuwa anajua mambo ya ariko naco wokovu, yamariye. lakini Aho hakunifaidia. ni mu buryo bw'imwemu, Hapa ni aina ya uburyo kiroho, bw'umubiri. aina ya Uwo kimwili. mwana utashaka kumwigisha ijambo Huyo ry'Imana, mtoto usipomfundisha neno la Mungu, hari ibindi biriko biramwigisha. kuna vingine viko vinamfundisha. Desani iriko iramwigisha, Desani meki inamfundisha, amateleviziyo ariko aramwigisha, ma-TV inamfundisha, YouTube iriko iramwigisha, YouTube inamfundisha. bamwigisha bibi cyane, Wanafundisha vibaya hariho sana. programe zihari mbi cyane Kuna programu kwenye masimu mbaya sana z'abasataniste, za wasataniste, bazishira mu madessin anime wanatia kwenye madesani kugira ngo banje bafate abana kuva bakiri bato, ili wakamate mateka watoto kwanza wagali kugira ngo wadogo, nibakura ili wakikoma bazoba banywa mu rumogi, wao wavuta bangi, bazoba basambanyi, wao wazinifu, bazoba barozi, wao wachawi. bariko baragutanga kufata umwana wawe, Wako wanakutanga kukamata mtoto bariko wako, baragutanga gutera ibintu mu mwana wako wawe. wanakutanga kupanda vitu ndani ya mtoto Ejo wako. uzotangara umwana kwishyuye inyishu Kesho utangare, utashangaa mtoto wako anakujibia vibaya. ejo uzotangara umwana gukubisa umutwe, Kesho utashangaa mtoto anakupiga ejo kichwa. uzotangara umwana kwiba, Kesho utashangaa mtoto anakuiba. ejo uzotangara umwana gutwara umugabo. Kesho utashangaa mtoto anakupeleka Iyi mume. si irimo ibintu bya danje, Dunia ina mambo mengi mabaya. tutabitera mu bawe, Usipopanda ndani ya kizazi ejo yawe chako, irashobora kuba mbi. kesho yako itakuwa mbaya. Ariko uyu munsi reka tuwitere muri twebwe na mu Lakini bacu, leo acha tupande ndani yetu pia na familia dutere zetu. ijambo Tupande neno la Mungu, ry'ukwizera neno la muri imani twebwe ndani no yetu mu bacu, na kizazi kandi chetu, ibyo tuzokora na kila ambacho uko tutafanya kwizera nyene, kwa kupitia imani. uko kwizera nyene kuzinjira no mu bana Hiyo imani itaingia ndani ya no mu watoto buzukuru. hata wajukuu. Paulo yarigeze kubibwira Timoteyo, Paulo aliwahi kumwambia Timotheo, igice cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, Timotheo wa pili yego igice cya mbere ku murongo wa 5, kwanza 5, haravuga ati kuko nibutse ukwizera kutari uk'ubujyajya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyokuru Loisi no muri nyoko Eunike, kandi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe nawe Imana yabwicubahiro. amen. Paulo amubwira ati wa Timoteyo nta makengano kugira ko, Paulo akamwambia Timotheo, wewe sina wasiwasi kuko ndavye kwako, kwizera ufise maana ninajua imani ni unayo, nako kwari kuri muri nyogokuru wawe na ndio Loisi, ilikuwa katika tate yako huyo Loisi, kandi ujya uko kwizera nako kwari no muri nyoko na hiyo imani ilikuwa ndani ya mama yako mzazi. Nukuvuga inakuru yarafise ukwizera, Nikusema kwamba tate yake alikuwa na imani, agutera muri nyina akaingiza ndani ya mamake anayemzaa nyina wa Timotheo. Timoteyo, Mamake ya Timotheo atera ukwizera muri Timoteyo, akapanda mbegu ya imani ndani ya Timoteyo Timotheo. agishira kiraho. Timotheo akakuwa moto. Haleluya, Amen, haleluya, amen. Niganza mgenza ati abana bawe uriko urabatera Tikisa mwenzako kumuuliza eti watoto wako unawapanda mwini, ngo eti uri kubatera mwiki, unawapanda yamo ndani nini? ejo bazoba bande, Kesho watakuwa wanani? ejo bazova mwiki, Kesho watatoka yamo ndani nini? uri kurabihutisha kuvyiga ivy'ishure ni vyiza cyane, Manake unakazia kwa masomo ni vizuri sana. twese twarize. Sote tumesoma. James diplome ya doctorat, Mimi nina diploma ya doktora, narize nimesoma n'abana banje ndiko ndabigisha, na watoto wangu niko nawatia n'abavyeyi shuleni, banje baranyigisha, na wazazi wangu ariko walinifundisha, hamwe no kunyigisha ivy'isi lakini vy'umubiri na kunifundisha mambo ya kimwili, baranyigishije ivy'imwemu, walinifundisha mambo ya ni navyo kiroho, bingirira ikimazi, na ndio vinanipatia kuko thamani. ninapfa Maana nikikufa diplome yanje ya doctorat diploma yangu ya doktora
doktora izosigara ngaha kwisi itabaki duniani, kandi nta undi muntu na azoyikoresha. hakuna mwingine ataitumikisha. Bazoyibandika ku kibambazi, Watabandika kwenye kibambazi. baguma bavuga ati papa yari docteur, Wabakia wanasema baba alimaliza doktora, ari docteur. alikuwa dokta. Haleluya. Amen. Ariko ikitazohera, Lakini kitu ambacho ni kitaisha rya jambo bateye muri ni lile jewe, neno walipanda ndani yangu. rizotuma mbandanya Litanisababisha kugeza aho kuendelea nzoshika mpaka nitafika ubuzira herezo. mwisho wa safari. Umugabo wawe uri kumutera mwiki, Mume wako unampanda yemo nini? umugore wawe uri kuramutera mwiki, Mke wako unampanda yemo nini? ibyo umuteramwo Yale ambao unampanda nibyo yemo bizomera, ndio kandi ibyo vitaota, uteye bibaye bibi, na vile ambavyo unapanda vikikuwa ejo vitamu, yawe kesho yako birafise ingaruka, itakuwa na marudirio, ingaruka mbi. marudirio mabaya. Ejo uzotangara, Kesho utashangaa, azogutwara umugore, atakupeleka mume, azogutwara umugabo, atakupeleka azosambanya mushikiwe, atazinisha dada yake, azosambanya musaza we, atazinisha dada yake, azokwica umuntu, ataua mtu, azonywa inzoga, atakunywa pombe, aziba, ataiba, azomererwa nabi. atakuwa vibaya. Ariko kandi Lakini ibyo tena ni bibi, hivyo hivyo, ariko hariho kibi kirushirije byose. lakini kuna kibaya zaidi ya kingine. Arindiriye kuzoja mu muriro. Anasubiri kwenda motoni. Uriko urakora iki? Huku natumika nini? Tumukoresha amafaranga, Tumikisha hata pesa, tumukoresha ubwenge, tumikisha akili, tumukoresha amahirwe tumikisha bahati wawe, umepewa na kugira ngo Mungu utere muri uwo muntu ili wawe, upande katika mtu wako utari huyu, ikizogira icyo kimumarira, kitu ambacho kitakuwa na azoronka thamani, ubugingo budashira. apate uzima wa milele. Haleluya. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.